گشتی روشا سوری گلک آلوزا بتایبەتیش آلیه و پیوندین ترکیه و روسیه هدی تک چون وقتی بحث کردن آلیه دنجی و یعنی وقتی بحث کردن گرین چاف دیرت نیف برای هر دو ولاتان دا لد بردوامن اوی روشجی روشا و جیانا ولاتیان گلک زحمت کلیه بتایبەتیش یا پناهبران چه جهه که آرام نوی ولاتی دانم هم زیادتر امر سر روشا سوری بتایبەتیش یا ادلب امر پراوسن برای زارا صالح چافدری سیاسی جبر من کام جبریتانی وید گرم دبا برای زارا افدمی باش اش یال دسپیکی یا گرینگ تایبەتیش آخفتنی رجب طیب اردوغان داخواست جه ترکیه و روس یعنی ایران و روسیه که یکون نکفند ناف بنوان و رژیم دا او خوشوانا دیر بخن به یکی پیوندی نیف برای روسیه و این ترکیه ناف سوری دا برف کیوت چن بله هلبت گوا اردوغان و پیامی دگهنه او مبستاوی جه كغتا قد دستيود معي او ركفتنا سوتيا يا 2018 جو او اردوغان روسيا تخوازي فقري وي ركفتني لي هلبت ايرو روش العرديد كتيا قناقه كدنده يعني اردوغان خد زاني جو ايرو او سركفتنين جو دسكفتنين جو روسيا ورجيم كرنا نما جيت فقري لو ما يعني او تخوازي جو بفينا كاربه هنا كيف الشارع بكي غافاغو او کاغذا پنابرا جیب کار آنی جبرگو او بخود به هیوی بوا گو پوتین بریارا خو فقره يعني ام لعليكي بوتين تشتكيت بيجي گو او بخود بيجي تركيا گناه كارت كد گو او پابندي ركفنا سوچي نكرنا يعني او هزين تندراو نكاريبون شاف جدابكن جبهة النصر نكاريبون واجوي دفع درخن لو ما بريارا روسيا او بو گودوي او بخوا باریکاری رژیم سوری به هفره کاربن و پرسه برنگ کی لشکری چاره سر بکن جخوا یعنی پشتی کشتنا 33 نهاگ های سوس شش سربازی ترکی ایدی باور دکم روش کتا پلیک دیتر ده برای زارب گشتی روش آلوزه هف کشه و کرنوی گلک یا بزحمته لید ویده میدا روشت برجامدیا چه آلیه کی ده بتایبەتیجی آلیه رژیم سوری و بشار اسد دا یان جدی برف آلیه ترکیه و جیب جکرنا داخوازیونی و بچراوش هلبت تركي قال لك جستي خوون ذاكرني يعني او تركي ايرو خد بينه تنه يعني ايرو درد حمود وراوي بونا دجمنه يعني ايرو او هوارا خو هاند امريكا هاند ناتو جو بشتفانيا ويبكن تبلو جو يعني كغزاوي داوي كغزا بنابرا بو خوينا سوريا بكي قرباني جبو فينا او جي برسف وزير درفه ايه كي اوروبا دو هاد جو دفي تركيا پابندی اتفاق رکفتناش 2016 بکه با پنا سینوری خو نفکه لعلیه دیجی باورم اف تشتین بویرین بکاتن حمو کتنا برجواندین رژیم دا و روسیا دا جبرگو و ترکیا پشتوانیه نج امریکا نج اوروپا ببینه یا دیتر لعلیه دیتر روسیا رژیم و ایران و روسیا وکه هوال بندن استراتیجی بهفرا بريارا او استراتيجيه جو قاربن باجار سراقب جو خزنا من كنترول خدا فغران اوريا يا خرط يا ام 5 جو ايرو بدس خسن نافرا حلب وشامده ودخوازيجي اوريا ام 5 يا جو نافرا حلب ولا تكيدا جي بخر من دستي خدا بفردا باوريا مدا تب جاردل بيشيا اردوغان نامني او بجاردا وببن باش برای زارا مادام چه تشتکل پیشی اردوغان نمایه وینه هوستانی شد داشت درفه همی آلیک تایبەتیجی ولاتین زلهیزند ناف سوریه دا بدجی ترکیه نت ناف خواه ترکیش دا از وی تشتی زیده بکم چه دجبری با چه جی ولاتی بن دجی وان سیاست اردوغان و هری داویه تایبەتیجی اف پیدریجی و دزدریجیاش درفه ولاتا اگر هوسا یعنی چه تشتک ورک ول اق پارتی و ترکیه که کوش بریارن خو نفگرار سروی سیاستی ها بردوان به بله يعني إيرو تركيا وقت بخصتا ناف شرافك تنقده يعني جبر فان برفره كرنا أنين دستورداني نتني سوريا جلواتن دي ترجي وسياستك يعني وقت بكسايتي أردوغان أجوت يعني لو ما باوريا مدى و ايرو او وكبرين هاجي بوتين اني بو زمان اگر كفتن تشي بي دروجن بيدا يعني اف رجع بيشن باوري بين جيفي ما هي
اردوغان بخوی هرجم پوتین موسکو او پیوست بو گرک پوتین هرج پنجه و هر انقراله لگور شرط و مرجن روسیا و اف پیکوری استراتیجیا روسی او گو کاربن رکفتنا کدمکی لگل ترکیا بکن او رکفتن جی تی وگا گو تی دیار کرن روسیا تخوازه وگره وی رکفتنا ادنایا 1998 يعني روسيا برای زاره یعنی دویدمی دا ترکیه کتیت نیف برای نالو بزماران دا دست روسیه و امریکا یعنی اف شفا سردانا جیمز جيفري هيا و پنجی مهیجی سردانا پوتین هيا باشه چه تشتک ول اردوغان که سیاست خو نگورینه طیبات جیت نوا سوریه دا تشتکی دیل پش پرداته گوتن براسي اتباورم يعني او امكارن بيجن اف شري ادلب او بعربية بيجن او بزماري داوي بو د پیوندین روسی و ترکی دا جبر سیاست اردوغان یاگو خست لسر دواری سابلی زید نفرا امریکا دا و روسیا دا یعنی کرینا سیستما برفانیا اس 400 امریکا جبیر ناکی وک اندامکی ناتو گو يعني سبايبونيت كي جناتو الاليه روسيا الاليه دي جي ايرو افتشتين جو تركيا بابن بينها هاتي بروسيا اوجي يعني جهردو اليا فاش ديري ومزقفتي وكب كرديا كرد بيجين قطبو دفرد از باورم چونا جيفري جيوي تني بشتفانيه كدر معنوي بسياسي بيجبو اردوغان جبر روسيا دخوازي جو تركي فقرين سر سينور تني 5 كيلومتر مافي هبي اوجي دمكيبي وكاربي بهنتا شري ترولي بخيجبر طيبتي جيت فيدامي دا روشو جيانا پنابران گلکا آلوزه طيبتي اف کارتا فشار یا دست ترکیه دا دمو هی کارت او جیب کارنا لی ولاتین اوروپی نهاد نسرخت روشوان گلک آلوزه طيبتي جیب کارانینا کارتا فشارن ین جالی ترکیه و طيبتي پنابران دی ترکیه برفکی و با وینوی دی چلیب که او هیویک های طيبتي جیل سر پرسا پنابران ولاتین اوروپی بین سرخت هوشداریه که بدنا ترکیه باور ناكم جبر نامين اوروبا زلال بن بو اردوغان يعني وانا زي تري 3 مليار اورو دانا تركي 2016 وكاربي بنابرا بي باريس دروي سينوري خدا وركفتنك هيا ونابي او سينورا فكي ناتو وهشكرجي برين هاجي قد جو ام يعني كاريه نادنا تركي بيويستا جو تركي كاربي دبج با سیاست خبر دی بوی واته برنگ کی دیپلماسی جره گوتن اف کا غزا پنابر باوریا مده و ته باندورا ول سر بریارا نا اوروبا و نا امریکا نبي او تخوازن فشاري بكن جو كاربن بروكسل بخوف فشاري سر موسكو ورجيم بك جو كاربه هناكي يعني ركفتنا كي نافرا تركي وروسيا دبك يعني اف حمو شريك ونا تركيا تخوازي زياده بكي تخوازي جو بازارا خو شرط مرجن بازارا خو ين گفتگويا ببوتين ره هناكي حسانم كجبر او زانه جو بوتين جوي استراتيجيا خو نافقري تركي دفردا ويفقري بشوندا بتايبت يعني از باورم برب اتفاقيه ادنا ركفتنا ادنا يا 1909 ششافه دشي هاجر نبنا في بالنافع حرش الوزا اللي قال لك جفين اتريزي دا نبزاني كدر انجامين وان جفينان غورينا روشا سوريا دبرف كيف شبرس زارا صالح چافدري سياسي باوي كراست خوج برمنغهام ان قال مدابون زور سپاس بوه